Hadirin mum-up ka Giant Hill Cement Manufacturer Association ka JHCMA o sangat pengkit mar haki bol katerong. Maham ka JAC o penman yakhih haka katsotri ko manay waso arizara penru. Dewa pyndong yukini kitrong na kitawan ki. Ka JAC de pentip ko wada tau ko caka JHCMA na do ka katsantrik na katar arizar arpausan. Wag dawa pendok kit mar hakam kini kari kam tam na katainom cunang. Tangwa ini to damani ibasap ay. Kam teh haka sotri ko manay waso arizar arpunru. Ka JAC de chimko da karai wo khakno ya kam kini ngejectari nei bha da kata ko ya kitrok kitri jela kiwi imne kit khandau bilat ko kingkar chocho ya ini yakhih de pentiple chau deputy commissioner wo superintendent of police ka east wo west Giant Hills kam te JAC de khut ko ya ro kitri tarong wo wan ha ka khatso tari kai porch phauji stem khnang wo ithmu umani bajam ini yang Arsen sentrak ko ang po Giant Hill yung ini waga JSTOA Giant Hill Traffic Association waga is Giant Hill Traffic and Transporter Association waga emne ka wigi JEC udah cina langai hapati ki atli ki sen haga joga sentri da emne ka wiga meeting lene kejing perca ya kini kita bolka kujo simen poda na kini factory ko am po Giant Hill yung ini dekat dengan te I the emne kerai ha kini gile bina cidian ha khasan tarik bina kat arajar aposan I dilibo gebik citi komplain sa kini simen factory kam tam cek association ko yung ki tahdu por mana dia boleh buat geliga citi komplain jadi yang kita malai benai mem respon ki dan mem le uko ngo ka hedging itu kini citi komplain ini wada kamada suki ki kyo ne ha parti kini kini benai wujudin dekat dengan teh kini keso tarik benai waso arjar apun ru I dia chong piang I tawi ketinggalan angkat hagenik itu yang diartai. Wah, hagan ruteri upunai waso ajar penru. Dari boi kewi kecil tang kerja intimation sa ikhlek yang distrik kamtam sa udisti lane SP yo atli ki distrik wa ke East Giant Hill wa ke West Giant Hill. Mar dia bilibo kani ka citi tang kecing pentip sekini ikhlek distrik yang I hagan ruteri bunai waso ajar penru. Terdewan yang keciti la haganya tarik wan keciti jubah nega lagi cement factory wa ki angki tetok yang citi anggile ubi piki kam gini kiri gobo I wa to gini ki kiri hajing to ki lagi yang ki mem ubi ki cerita ke kambak yang ki kan kam te I rai be kitchen don wa lojo umi gini kiri inga yo ka kem ke kam bayang ki prepare ka lojo yo ha gini se da dekat dengan te ha gini ka khatwi tarik de pembot biang I keciti cekini ki atli ki distrik ringkat USP ringkat bat UDC ta hado ne gisngi kuman khatle tarik na so ada abonro I lechimbe I kenegara cicin don bay wa mustep gisngi kuman khaso tarik yang ni na so ada abonro lechimbe kenegara cicin don wa yigini keri I ustrayigi ane ukso agi wa unsa I penam company kam kini keri support kini district yang I dekat dengan te kini to kucing kerpat kuwajor kamtam lekini arsen kiwa amlang wai dekat Giant Hill Association bat ke East Giant Hill and Transporter Association kerpat jor lagi dekat kiyongka kiwajor ya cimbenta wi dekat port hagani kam kit kamba dan haga ko wai jo am kan ki wa mustaq kusni kam chi pawaje usnya ba yemi ektai ha
office yang ke JAC Jai Local Association ko em ha tu ber tak yang hai tai ujo ko em kami le ke por che por dekat dengan te kam ke jing kemo le kam ke jing banjur ya kini ki dekot yang ki asen usnya ba bimi baja ya himkhia be knang wa yo man ke ni ke kam ko wa peman i le por che por yo man ke ko job Deiwa ini orang ngamte bonsin ijo iklam ni cidukan ciduk do jo kinstin ya kini kikam kudam kami mangesmi dekat ngamte hari kepot terpak jorle ya ki perlu kujo kercani ini kepot ham tami kisen go fer bos nyoba piyo pi timun tidiang wa kercan lang wa mustap ni to stang ya kini jingso kini truk balga teknik truk da rai le wa yegini jingso kini kiri da bo ikam penjaga kan ga indefinite strike wa mtip menukur ka mtip hulus ni ubat ka le ba ikan ubat ka jingi klam wa ki company kini strike team ye ga wen la gam no le dekat gam tem ni yung da em le ga jingi klam wakil ko support kamtam daga cici ipun sin jo pembut jo iklam ke iwaki wa gini kiri wa senyap aham jo penam kam sa ki sini wa kau man kate iyo tang kam ki kam ba yo ire yo de kate go yeni wujo yo ba de jo yo kam kata de ame kam lately kise jo ya kit ya ba hate cement factory hite ta jo ele maso factory agni lately kise kau man kate ngayo iyo kate kini loading lodo umi kini kiri let's say boy em kam kini kita ole te kate kini loading yo kata kamte hagini ko nga banjor pe ma sosisian ye kini kilo ko em po kini lo jeja rengkat wa kilo ko di jo bokri motor jo rabi po state ko kala yang mesti apa ya sno ti timon ti dia even sian lang wa his step usni wa I drive sian dan wa chong bi hei tai ko tu ga ta yang wo check wo pat wo pyndong kam kini kare te ge vida ke jing pa di problem wo chong duty mesti apa ta gani ke start start wo am moram wo jo man le po chopor wa muhai le am ke te jing chitle dan am le ke te jing yo ko le bor gani de man le ke man kam penjasta ko man peaceful muhai wi ora terkepajo le bila bijo mohon song sebedi to ketika start uman kamu cok uman ijo uman il ko wo so ini kiri oleh percaya kam ta bejing do company njo kan ketika ya keji kepon cok yang awi ora kamu cok le in sedien to mustap peski le agregasi lo bane yo dia ucong berkade ketika kom nang wini start uman ko sub ko pun klaim kejing da tekan klaim kejing berdausi yo wi ini kemudian aku boleh diorang sebelah sebuah.